Marinela, edi bre, što ti je? Nije sramota jesi, Marinela, stvar. Gdje smo? A, osme. To. Slušaj. Pa onda da se dalje prezentujemo van granica Crne Gore. I to nam je želja bila i ovaj naš dolazak danas ovdje, ova vaša pažnja, evo, prekrenuli ste sjednicu Skupštine opštine da bi ipak priznanje, hvala vam velika na tome i u znak ovog našeg prvog susreta, što smatram da se naredne godine, da ćemo i naveče ove godine nijesmo vremenski mogli napraviti masken, pa da se družimo i veselimo čitavu noć, pa ćemo dogodine pravovremeno to organizirati. Tako i uključiti u program, tako da bi mi mogli sa svoje strane da doprinesemo ovog našeg susreta. Ja u ime predsjednika Skupštine opštine i svih građana Herceg-Novog u znak male pažnje, jedan mali sat mimoza i da vam tačno radim. Hvala vam, hvala vam puno hvala. Još jednom želim vam zaista puno uspjeha jer je to naš zajednički uspjeh. Ali dobro, ako predsjednik nije došao, evo došli su ove lijepe cure, one po običaju idu po dvije, danas su došli ovdje 4, pa se na mjestu koliko to je. Imamo ovih homaka ovdje. Pa dobro je, važno je, iako su teška vremena, mislim, to samo mogu zlonamjernici kažu da je to, da se ide radi puta, međutim nije to tako, zbilja, vi rekao ste malo prije, ova manifestacija je mnogo znači u prezentovanju crnogorskog turizma. Apsolutno. Posebno u ovom zimskom periodu. I još nešto, sad ste me malo podsjetili da kažem, obavezuje nas više da tamo gdje možemo i da odvojimo te ljude na neki način, bar za trenutak, njihovu pažnju, te sive svakodnevnice, od jednog osjećaja neperspektivnosti i da ih usmjeravamo na drugi način. Mnogo je bolje, recimo, preko tih manifestacija raznih, preko okupljanja na te i slične načine, nego da ih prepustimo ulici, kafani. Tako da 100-tinjak mladih stalno se druži i to je dobro, upravo što vi kažete, da se zaboravi, da ti mladi ne vide ko sebe sutra jednu slijepu budućnost, zbilja jednu veselu budućnost, samo ovaj nesretni rat. I onda će biti tako. Nemoj danas neko trenutno vrijeme ovo koje živimo, vjerava da neće da bude. Alfana Lima je ona originalna stvar za ovo podneblje naše, tako da to traje po 3-4 dana i imamo i skokove sa mosta i uveče šalju bale, izbor mislime i tako dalje. Živjeli.
Miša nije se dobio šta živjeli. Problema sa Sekarom Špičem, imaju bili problema sa kvarom na autu i podglavicom. Mi smo praktikovali i ove godine smo predviđali dva takovog susreta su već održani. Dani, na primjer, Zemljina su bili u Herceg-Novom, dani Vranja. Biće također dani Nikšića i dani Podgorice. Oni su nam najpreći. Ovo je sjeverna Crna Gora, pa ja znam da vam nije bilo hladno. Nije, one su lijepe Pa juče je bilo najtoplije u Beranama. Crnogorsku. Juče je 15 stepeni, juče je bilo najtoplije u Beranama. Juče je bilo na otvaranje pred Crnogorskom olimpijatu. Nažalost, su više došli. Tako da su navikli. Neki dan su bili na Bilasicu. Da to dobro prati televizije, prati vas. Da. Uvijek. A ogromni narod. Moramo brzo, predsjedniče, pići u kafu Nestana Danjelića, moramo u Prijepolje da stignemo do 3 sata. Dobro. O čemu ti Miša razmišljaš? Ja fine stvari gledati. A to je ne. Vas dva fine stvari. Ona je izumila ovu uniformu i ona Govorila je ona prvog dana, na otvaranju. Jeste. To asocira, ova kapa asocira na crnogorsku kapu, s tim što okolo nije crno jer nije korotno, nego je veselo pa je crveno. A ovo asocira na bokeljsku nošnju. Ove travese što se vide i to... Dobro, one su to bile ne može nositi. Oni bi u svoj program uvrstili. Neće. Ovo ti je za početak. I ja smo informisani od rana, da ste ovo ugradili malo slobodnog vremena. Oni su inače ujutru prisutni na prijemu kod predsjednika Lilića i Kontića. Ženio se više ili ne, dobi star nećeš. Nemojte, djevojke, ti mu vode s nekog Željka! Damjene! Snima me života! Dajmo, da ne mogu ja da se odbranim. Hoćeš ti biti mažuret? Ne znam. Dođeš Herceg Novi i bit ćeš mažuret. Doviđenja.